Šitskih hosoh, predstaviteľov Nacionalného sovitu Rusnácoch, predstaviteľov druhých ruských inštitúcijoh i publiku privítal direktor Doma kultúry Joakim Rac a potom napravil ohľadnúce na repertoár tohoročného memoriálu, na kotrim budu 3 predstavy za odrasnutih i 5 predstavy za djeci. Potom privítal i predsjedatelja opštini Kula Damjana Miljaniča, kotri otrimal bešedu pred peršu predstavu na tohoročnim memoriálu. 51. dramski memoriál Petra Rizniča Ďaďi otvorila predstava Huncu dzivki na tekst ukrajinskej pisateljki Nataliji Uvarovej u režiji Vladimira Naďáčima. Predstavu vyvedol 7-členný ansambl mladežskej grupy Keresturského doma kultúry. Kulturni centar Kula nagradu za najljepše odbavenu ulohu dodzeljel Olenki Živković, a publika Marini Naď. Predstava bavena i pred selektorom opštinskej dramskej smotri Davidom Kecmanom. U holu Doma kulturi postavena výstava grafični dizajn autora Mihajla Bodjanca, kotra predstavlja jeho veciročnu dijalnost dizajnu, a publika ju hodna opatric pod čast tirvanja tohoročnog memoriala.